Wada ka ay iyak buy-buyaan, ilis-lisi ak tadam umila. Man kunwari adiklay den sika, adiklay den maamwam layad kun sika. Adiak amo nuway pag-asa, kas pangarigan uyak man aram, ngempandanagak san kabastudak, yagapusan layat ku kalingling kaken saken. Tansan matang may manboliyawyaw, mayam-mayat san isem mo, nalagan san rikna numailak sika. Nay kasilay dekay ibaga, marikrik na para ensika. Nay enggay na ulaw dan pusok ensika. Yan, have a good time. And of course, kararak tayo kada kay beneficiaries tapno omimbagda. Nam namagsan nan baetan ta, nangatoy kadam adik magawat, kanaket iman Manilas number 2, 3, 4 gusto na inlayat ko kanayon ay wadan sika. Tansan matamay manboliyawyaw, mayam-mayat san isem mo, nalagan san rikna numailak sika. Nay kasinlay dekay ibaga, marikrik na para unsika. Nay enggay na ulaw dan pusok unsika. Oh, nay kasinlay dekay ibaga, marikrik na para unsika. Nay enggay na ulaw dan pusok unsika. Pati din balak na ulaw unsika. Yan, thank you so much for inviting me here. Palakpakan tayo man dito yung banda nga dagito eh. Nanay ura, kamaliak at sumursurot da. Thank you so much and have a good time.